Acholi but be ya Acholi Pro Evo TV be come en Tilum Dogang Ching dong tika da ya Ching dong tika da ya environment natural be choid mo en so look matie video na en ngat ma chwero yi la wore wa la wore be na ki fon kangat ma chwer chwini ni ngat enu ni we be na ki lesson ma pia attack Peko tammi kom gen mo chwer chwini yeni Peko tammi ikom wangich mayami Hato ketami ikom lesson made no ikom loke nuni ikom lesson ma inde no daranyang ikom loke nuni ngato mo rombi wangi achal dana ngato mo romo bani komi romo balo mirni maybe kom chwari nyo dagoni non pokimuni watmo ento ni gina chel ni Ryeko tie ikin gi kom gin ma enti o marachi no ni kate ki wo tie mingin ko wo tie minani ti no Ryeko ki e chot kiketinga to mo Obalo kinu Yini binoni ngoma time ngato cha wacho ni ngoma no mier an nyo wan watim chipe watim ngoma ngato timo chi wan pe watim ngoma no mier pe watim you will have all those questions we in machali ndana chi well wang mai no answer ni gine enini karti kumel gine enini karkiti okiten en answer no edong Ryeko mai no tike pola kara kadang chwer chwindano berulet ento suru chwe chwinye guni Ryeko maduong che ume tare beru chao kita yang jo madon giteru dek bo chien ka kele dek bo ini kwer dek bo lutiang mo tiang kwer dek bo mame ka bo chana dege ana ngin te riya ye na ka riya mo gwan kuno gwan te bo kuno ba for bo for wi ya ka ne kelo dir ma yang Ryeko so ngat ma kero chwe chwini kom la wara ponyo en ngat inoni be Ryeko matut were niang ne da kona tim kite kar kite mu kite ana poe matek be bud biye kera da ko bi make ne no Mukene bud biye poe matek